بله تماشاوان هیچ چندین سال انجی کمالیا حرکت زمانی کردی حس کرد خباتیم برفره جبو زمانی کردی کل دار دخه حمد آستا حرمی ده طایبتی لباکوری کردستانی هر وحال ترکیه جی هم جید آستا دیپلماسی ده جی هم لگل دستلاتا ترکیه لگل پارلمنتویا ترکیه پارتیین ترکیه هر وها به بالیوزین ولاتین درول ترکیه جی صبحی özgen سروکی کمالیا حرکت زمانی کردی هسکرش استانبول مهوانی منه السلام بوده که صبحی که صبحی آرمانجا و داویترین کامپینا و چیه گر تویش مرش رو بکن فرم سلام که جمال و کردستان 24 و تماشاوان کردستان 24 وقتی زانین مخابن ترکیه حتی وانسال داوی درسا کردی قط نبود جده 2012 بردا مافی درسا بجاره لکردی هی لدبستانی ناوین لی دبستانی دنی تنینه تنی دبستانی ناوین هی ام حول دادن که وی مافی برفره بجی بی و لهر آلی ترکیه بجی بی خینی وی درسا بجاره اول لحمود دبستانا زیده بوه و پس راجی ام داخواست دکن که درسا کردی بوه درسا مجبوری برا ترک جی کرد جی زاروکی ترکان کردن همو درسا کردی ببینن گر که همو زاروکی ولاتی ترکیه درسا کردی ببین اوی وی چاخی دواری وک هویه دا جی باش بیچه کرد و جداتیا و نحقیا به عدالتیا کل سرزمانی کردیه اوی جهولی رابه که صبحی سالا پار پنجی ماموسین کردی بگومان کو باندورا خاباتین کمالیا ماموسین کردی پلاتفورما زمانی کردی یعنی چندین سازیین کردی کو پنجی ماموسا هاتن دامزراندن هون باورم بو سالا ای سال زیده تر دبن و کارو خاباتا و دوی در دوری ده چیه بله که جمال سالی بری امدزانن هنجی دزانن تنی وزارت پرورده یا ترکیه حبک ده حب آن سی حب ماموسه کردی بکار دکرن تاین دکرن آلیک دا خبات حس کرده کمال حس کرده اورای گشتی و از گلک سپاسی وجی دکم تلویزیون حرما کردستانی جی وان آگاهی می وان نوچه می وان داخوازی می آنی زمان رای گشتی جی ده زیده تر هایج می و داخوازی می بو و ریوبریا ترکیه جی ای سال جاره یکمین پنجی حرف 15 حرف جوان درسا ماموسی زازاکی کرد کی و 35 حرف جی بو درس کرمانجی تبی هف 5 حرف ماموسته تعیین کردن اویا لگور سالی دنی گاوه کی باش بو لی امدوین ویا ترنینه دبه لحمو باجاری ترکیه ماموسته کردی بین تعیین کردن ویگام بالی روش هلاتا بالی روز آوا ترکیه تنی ماموسته کی کردی تنینه جمرسینی ورداتر تنینه ام دخوازن دخواز کک صبحی تزانی بله کک صبحی تزانی مثلا گلک دوران ایکو من بخورق سکر نهنه دیو باوین زاروکان یانشی ماموستا ایکو مرق سکر مثلا زاروک هنه حجمارا وانجی تیری دکم لی مثلا مدیری دبستانی دبیجی ولی ماموسته کردی نینن ام نکارن زاروکی و جبو زمانی کردی یعنی بخوینن جبر کو ماموسته نینن یعنی اف دواری حقوقی دا کتب خوشی پاریزرکی ناسیاری که صبحی دواری حقوقی دا یعنی چاوا دکاره مدیری دبستانه که نراستیه جوان شاگردان رجی بیشه که نه او گرمیا گو زمانی کردی جیور بگریم مخابنی و سارده به بله کرم بله مخابن ویا راستیه که او فعلی او هاو جخو حتی کمد دست به خبات کر مثلا لستانبول لانقره لازمری مدی وی مافا
قد نتكرم فورما درسي يعني دما هالبجارتنا درسا كدايك وبابك بزامن تش ما في وان هي تش درسا بجير قد كردي درسي نتكرن ناويجي ما فياجي دي مجبور فياجي حاول كي جلكي زيادة دا مدوريتي پروردهي را خبر دا بوالديا را خبر دا و via İsal hat şkenandın. Le disaji henik dibistana pri dibistana jî fiilen müdüriyetê wan rêveberiyê wan ji zarokara dibên hûn bijêrin jî mamosteyê metinin. Yani wan bên li ber wan derdixin li ber dayîk û bavika û baba û zaroka xwendevana. Ev ya ne hukukiyê me ji raya girtîra jî got eger fiili durum ka wiha bû ji me re jî bibêjin em alîkarî we birin ku îcab kir em dikarin doz jî vêkin car cara em müdüriyetê mekteba re dibistana jî axivin divên mafî we pirseke girêng dixwazim gerbe kurtî tu bersiva min bidê niha li Tirkiye amadekariyên destûran nû tê nekirin di vê proseyê de kar û xebata we çi dibe ji bo bicîkirina mafê zimanê Kurdî ferm em birastî em gelek xebata dikin di raya giştî de qasî ku em dixwazin nayê agahdarî nayê sakirin yek ji vana em ji îsal sademîn salvegera Cumhuriyeta Tirkiye û sademîn îmzekirina Peyama Lozanê em ji havînê vir de hewl didin ku raya giştî ji bo dersa Kurdî ji bo ku merkez zargon hat belê te guhartin mekazargon ka nû da anayasaka nû da zimanê Kurdî jî bibe zimanê fermî em van xebata dikin me kampanyakî ji bo şiyandina daxwazê dersa Kurdî û statiya zimanê Kurdî darxistiye em dixwazin welatiyê Tirkiye van daxwaznama bişînin serokkomariya Tirkiye û bibêjin em zarokê xwe re dersa Kurdî dixwazin em dixwazin ku we anayasa guhart Kurdî bikine zimanê fermî di vê çerçeveyê da سپاسیاتت که صبحی بله سروکی کمالیه حرکت زمانی کردی جه استانبول گلمه بوی سپاس بود